terfikir juga ni, mortgage ni biasanya Rumah dah ada. Makna kata kalau di US tu mortgage crisis, bubble burst, rumahnya mana? Tu rumahnya. Kalau berlaku di Malaysia, mana rumahnya? Tak ada. Dia tak ada. Boleh ke kita anggap mortgage di Malaysia ni sebenarnya mortgage? Bagi saya yang style sell and build ni tak lah. Sebab namanya pun, if you look at our financialization report, we don't call it that. Tapi inilah sebab kita buat awareness campaign juga kan. Jadi orang ramai kena faham yang what you are doing is not it's not a mortgage loan. Sebab you tak ada rumah tu. You are an investor. Sebenarnya you are investor. Kita pinjam duit bagi pihak pemaju. Macam kalau kawan you kan kata, I nak buat bisnes lah, bagi I 100,000. Tapi without guarantee lah. Pergi bank, I nak tak cakap I nak beli barang kawan ni, tapi kawan tu tak ada barang lagi. Bagi I 100.